Kidukhor jangka All Meghalaya Samagra Shiksha Abhiyan School Association AMSSASA hakajing alam jong uba Aristotle Rambai kumu presiden kila penpau ya kajing sngongu habaki ya kendu ya usumbut menteri rangba kajela ba preston tensong ubra shim khia ban wanra ya ka state education policy kani ka senjuk kala penpau ru ya kajing kemen ba jing kermen ba kajing kular jang ka sarkar ban penkiu tulab ikinong hikai kan urlong nok loy karbala ban pensting ya ka ka shon jong kinong hikai haka kamai kaji tak kesengi kalau don kacing kendu jongi pedeng jongi bat di petisian sa preston tensong kidon arbenta ke kibangi discuss kebanangkong kalau nak kalian jongi kinohikai SSA ngi penpau ya kacing sungu government under the leadership jong chief minister Sir Conrad K Sangma bat kumjuru ya ka initiatives kebala shim dai deputy chief minister isa preston tensong hakabay day ban constitute ya ka State Education Commission. Try bi kan mau baro ma. Agato ko por bangi penlong ya ka jingeki hang te ha parking lot additional secretariat. Hakabana kaliang jong ka government leng ba deputy chief minister sa Preston Tensong kila khot yang i sa kami jingekren hak arpuit rik jong bran Julai aja poar. Bar hakato ka jingekren jongi to ka jingekendo jongi nakaliang jong deputy CM ila ai commitment yingi ba ya ki issue jongi kata ya ka enhancement of salary patkum juro naman taban merge lani ban chief yo baro kinohikai SSA na po State Implementation Society sa po State Education Department on regular basis on address da ka State Education Commission kabakin sa tung tikumba kalong menta akumba piliyatib hi bahaka kandai trik jong 9 November nakaliang jong ka cabinet kala ayak approval ban constitute ya ka State Education Commission te halorgane nakaliang jongi Meghalaya SSA School Association on behalf of all SSA teachers in the state of Meghalaya ni wan ban ay kubay kerpang ya ka MDA government halorgane kabar ngilay kren bat i honorable deputy chief minister ba lakunu bakin penkloy ban appoint new chairperson bat kumjuru yakin members jong kini commission te nakaliang jong i deputy chief minister badon brom ila pentip yangi manakaliang jong government kala de bantung ya ka search committee kebala kli de chief secretary but hakini kindet por kan sala ban tung lani penbana ya ku chairperson berkumjuru ya ku members jong ka state education commission ni e be hakajing start jong ka government nisuto bang ile keren hakajing keren bangin om la nom nom in haban yo kilong ki export mo kabay day bat education day ban shutung de ki bom don link bat education namar ba kabay ban tung de ki export ke batip de education kana kin suto hakajing e jongi ki no hikat tama this is the first State Education Commission mo kini kisang paus nembala la de de ngikimi lenti pada kajing wan jong kane ka commission kan address shibo ni kajing e jongi ki no hikat ngiyo ban pensngeu ha commission ngiyo ban pen i ki document station ki jongi bat kum ta ter ngikimi lenti pada kajing don ka commission at least dalam la 100% ban solve ya ka problem jongi ki no hikat at least kala ban is mo kandiat ya ka kajing e ki jongi ki no hikat ka jelam Meghalaya bro